Yang laki din! Nanang, apay dati ukan dito sa alas. Ay kwa, dinawat ko na ita kinininong mo. Tu, ay awang pinagan nagayam. Ha? Nita, umasidag matadago si ka. Nakaay-ayat nga raw, diso nga inalak. Awan ka no ti ipakan ni ninong mo, talimada da gita. As kalmat. Nay, uray man tanay, ay, nag-cute. Nanang, ano waan? Agtaol mo tanay. Apay amabutang ka. Dakati asong agtaol. Nagtagari. Awan pa na para, tricycle. Naladaw to ni trabaho to, iji parlo. Ay, wan nga, Roger. Roger! Uy, Roger ka no? Ah! Diyak amuday ta tao. Ay, auntie, saan mo nga awagan iti Roger? Ta saan na akayat day taanagan na? Regina, ti kayat na. Ah! Hay, bakla at talaga day taanak ni Kumarik Apireng. Pumanaw taman langin dito ito ni. Virgin naman nang talataw ko na itabakat. Aguray ka, taadan sa ibaganakan ka. Ay, adan sa soyaw. Nangag ko ngamin ka, ti panagtaol na. Makadisturbaw. Iso ajak kayat ka ti agtarakan iti asaw. Uray no kabaelak agumatang takagurak ti taulda. Sige, tayo bagak ka ni nanang. Aso lang amin day dyan. Ibagaman, namin ano ang nagtataol idirabi ay kaya nakaturaw. At dagayam aso yun. Anya ti breed na. Askal laeng. Impadawat da ka ni nanang. Di mo pa impakita kanya. Ay na, ordinaryo lang nga aso. Kut, uray ah. No kaya't mo tawada mo. Aso ni nanang mo, ipadawat mo kanya. Nangag mo dyan imbaga day takaruba may chismosa. Nagtagari tirabi tanaglaing agtaol. Iso nga ipadawat minggan ka. Ibaga kinanang, ito na kan. Sapay ko mga rud takayat na nga ipadawat kanya. Nay, tasurot-asurot kanya ka. Surut-suruton na kaday ta aso nanang. Wan nga raw, no ibagak aset, agtugaw man. Ay, naglaka suruan. Ipadawat mo day ta nga aso. Ne, taapay nga ipadawat ka. Kitaam kat na kaayayat. Imbag lang ada kadwak nito yung balay, no kasta amapan ka agtrabaho. Agrik-reklamo day ta karuba machismosa. Asino, ni Clareng? Saan ka no ang nakaturog idirabi tataol at taol day ta asom. Nay, na minsan lang mata nagtaol Napuyat ka no nga rod nanang. Iso nga ipadawat mo. Ipadawat mo iti katrabaho ka ni Jenny. Ta mahilig ita aso day dyan. Sigurado ang mapakan na nasayaan. Ay, saan ko mabalin niya ipadawat? Naayat ko, hindi ito yung aso. Ichismis na ka day ta kaarubam tumanen. Ay, kat, bay ang agchismis. Diyak ipadawat, ito yung aso. Ne, kasla makaawat iti sao Hala. Isu nga road, adito yung balay. Panaganakit di man, iti, Clareng. Ha? Clareng. Tu. Ay, hindi. Kayat na, daynagan na. Clareng.
Nanang, yason, ang tataol manan. Wan nga raw, sino nga tadi tataulan na? Dagiti ang labas dita kalsada. Bayat para bantay. Saan data asarkan dagiti ang tatakaw no kasta? Ay nananang, intun bigan, adan tuman na nagreklamo abaketan. Kapoy ti data aso man naglaing agtaon. Wow, deklareng? Bay ama, di mga lamag, iti aso na. Dumay, umasidag ka, tanda bagakan ka. Hey, naday saya. Nagberbero kan sa iti asaw. Apay, aday mau. At daaso day takarubak ani piring. Ay, wag, nangagkungarot. Tunggal lumabasa di na balay na taulan na. Ay na, perhuiso day tanga asaw. Tumanaol iti rabi ay kat sa anak ang makaturog. Iso nga inkatakawunan takukwamon. Takawag nga. Nung reklamo na kay. Ay na, san ka ngamin nga agpatiliw Libasem no iti rabi ay. Saan ka nga agsasawa nung agreklamaw? Wen, napay ko mga agsawak ngay. Kaya't konto pa'y amaawan day taperhuiso nga asaw. Oh, anya ngay. Nakumbinsir mo ka din ni nanang mo nga itad na kanyak di aso na. Hindi pa akong kumbinsir. Wen nga rod, mano abula nun. Dakulan di aso yo. Nagdakkel na naglukmag si ka. Katidakas na. Pimigsamot, ti pa nagtaol na. Ket, kasano ngayon ni Auntie Claring agreklamo? Ay, pasarayag pukaw itirabi Ngaman niya nga iti maramidan mi. Ket para bantay mi mutten itirabi ni Claring. Ah? Anya tinahagan di aso yo? Claring. Pinanaganan ni nanang iti Claring. Kanagnagan di kaaruba yo anaglaing agreklamo. Ay na, sigurado nga agunget no maamuan na akanagnagan nan di aso mi. Dumeng, kunak man no tiniliw munday ta aso da piring. Tay mingak pa'y nga raw. Ay na di makulon, ke nagpigsan ti panagtaul na iti rabi ay. Talaga ang makarengreng. Ay, di mayat. Kalalaingan ng taon na tiliwain. Ke tiliwom nga minin Way, ninton rabi. Sigurado ka awan day tag inton bigat. Jakon kayat amang ngagpay ti panagtaul na. Saan kan sa matarim-rimwar dito balay, nanang? Amobot asa anak ang mahilig arburumwar. Takagurak nagita chismosa ka ruba. Kung kumpurmigantis istoryaan ni kumarim aklaring di tarwa. Kunakun ka. Anya nga itis istoryaan na. Saan ka no makaturturog? Gapiti day ta asom. Umapalaang tawan ti aso na akas kini Clareng. Ireklamo na kan sa kano, nanang. Pangireklamuan na ngay kanya. Ipabarangay na kakano. Ay nakat aramidan na nakasagana kasumango kan kwa na. Nanang, ayan na ngayon ni Claring. Awan mo dito pagturturugan nan. Napanmanan ay Jeruar. Sumipngat nga minan ka. Mangrugen nga agbantay di taruar. Agtaul man nga rudan Ay kat gagangay na aso nga road. Ay sanak manen ang makaturog. Nagpigsama ngamin manen titaul day ta aso ni piring. Ay talagang agreklamo ako inton bigat.
Saan kon ang mapasinsyaan pa'y daytaw? Ni, nakaturog mo day taaso yung. Tanapuyata ni Dirabi taol at taol si ka. Ada siguro tinaulan na Kasta na ngamin, nalaing agbantay si ka. Sakto pa'y, taulan nakmat no maminsan. Maya ta para bantay. Nimot antik laring day tamagmag na di ta kalsada. Kani, kaslaad da sirsiripon na. Ni siguro manen nanang ngumawan mo't ni nanang dito balay, tanapan mo't nakipalengke. Kasla saan mo't anaragsak tirupa na. Bayan, kanayon mo't anakakusilap na itabak ha. Papanan na nga tang. Basta kasta nakay gumiti payong na, namnamaam amapanmanan makichismis dayta. Kat sigurado, ni nanang kumanan ti may sakadagit istoryaan na. Dubaing, anya ngay, natiliw mo jay aso ni Pireng. Hey, saan nga raw? Tapay, Nalaing di asaw. Saan nga umasidag? Silwak ko ma. Amunan samay. Nukasta, saan mo anatilaw? Ay nasaan nga raw? Kinamat-kamat na kidiya idirabe. Imbag na nakatarayak. Kit nakalagtuwak ijay alad da. Ay, nagkapoy kamutan. Ay, narikat ang matiliw da itang asaw. Nukasta nga raw, ituloy ko ti mapanagreklamo di ta barangay hall. Kano nagadun ti tao dita. Puro mo't babae na gijay. Mapandamot siguro ang reklamo akas king ka. Gapo ta nagturod ka nga asaw. Inggatangan ka ni tidugpod mo. Oh, at today, oh. Ay na, kay-kayat na. Nanang, antay patamag ko ka. Anya manan daytan. Kada sumangpot ka nga gapo ti trabaho, at dala ta ipadamag mo kanya. Napan nakagamin reklamo ni Kumarim Aklaring dita barangay hall. Ay kat, urayak ajay sumon ko, tapno agsango kami. Ang saan ang nakapagreklamo? Ta isutin reklamo da. Anya, ay, nagmadigayan ti ugali na. Nagado ka no a babae tinangireklamo ken kuana. Dagiti ichis-chismis na idi. Oh, makitam dayta. Isumot gayam ti adu ti basol na. Ay, kaasino kasanuna alusutan dagi ja reklamo da ken kuana, nanang. Adda ni nanang mau. Napanay pa doktor ni Claring anti. Anya, Aqua, gayam. Napanay pa doktor ja aso na. klareng tinagan jay aso na. Saan anti? Brownie tinagan na. Ay, Blackie gayam. Kasaritak kumakal. Ibagayon ano niya ti kayat yung ibaga? Tas yaktun ti mga ibaga ken kuana. Ay, kwa. Ibagaman, ta saan nga agpirpirma no adda ipapirma da ken kwa na petisyon. Ha? Petisyon? Para itan niya da dyan petisyon. Siyak nga road. Pitpetisyonan dakdag iti mangkalkalaban kanyak a babae. Tay duyan dyan imbaga ni Kumarim Aklaring a petisyon da ken kuana. Ay, nagadumot si nagpirman. Si Kaa, no kahit mo ang pirmaan nanang. Mala, ingkalaan ti bulpin tagpirmaak. Agpirma ka? Ay, kasla makonsensya akmat. Nagado ti perhuisyo nga impay na ken kadayta akaruba nanang. Amin, karurod na pati taol ta aso. Wan nga raw ang nagbayag tayo ng agkakaaroba. Kasi mat, sapay agmaymay sang agbibiyag. Agpirma ka din, tapno nagnakam nanang.
papananangay, apagyanan no papanawon dan dito lugar tayaw. Makamumutan na iti biyag na. Mala, ingkalaan ti bulpen. Ha? Ni Claring nana, nagasan ka din? Pinagtumardalaang mat iti agas, jak amo ano mayatan tirik nana. Saan kailangan nga parwaran itong rabi inanang? Tapno makainan na. Kan tapno makainan namit ni kumaring aklaring iti taulit asom. Ada ka pa ibang! Ipuunay katipan nakakigtot mo na nakakita kanya. Ay, kunada apim manaw ka dito lugar tayaw. Ay, no. Kasano ko maapumanawak, kat saan kayo mo't ang nagpirma kin ni Piring ijay petisyon. Ay, yak tupay amaw nga isurat tinagang ka. Nantan tuki din nagpirma. Ay, mapanak di tabalay ni Kumarik a Piring. Ay, sige ka. Taulan na kanya aso na kanagdagan ba? Wah, 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 wah. Agtalnak aman. Reklamo kan to mga minareklamaw. Kasi nga magayam ti mas natagtagaray ngam na ita aso ni Pereng. Eh, niya lakin din na ya. Ay, mapanak nga rod agyaman ken kuana. Ta saan ang nagpirma ijay petisyon. Ha? Makitam day ti awit ko a dog food. Regalok day to ikin ni Kumarik a Piring. Takanin jay aso na. Ha? Kaya't mo sa word, saan ka makaumay kata kami ang mapanagsam di intong Domingo? Saan pa'y friend? Kapay man, Ado nga minti nag-order iti chili oil alako kat. Isu nga usarok man di may sangal daw nga agluto kung mangisagana iti order da. ano ba yan? Amamatan, ado ti proseso na ti panag-arami iti chili oil. Iluto, ikarga iti bottle, kalpasan na, kargaan ti seal kan sticker. Makabanog matkat. Ayos lang. Ay, sige man langan. Yung pang-asim Tento na ti order, kat umay kamat mangan kada kami. Uray maminsan laeng. Sika talaga, one ka di. Manipod ngamin inrugim dita chili oil. Kundi busy ka niti life mo. Anyan laki din aya. Nay, addakan. Narabyan ka man na. Ay, wan manong. Napanak may ngamin iti sentro. Nagpaarami dakman iti sticker iti chili oil ko. Naibos ngaminan. Kasta ka de. Ayawan kayam. Nasabat ko ni Uncle Tony itay. Nakuna na kanyak nga agorder ka no iti 3 cases at chili oil. What? 3 cases? Oh my gosh! Kaano na nga'y kanong alaan? Anytime no lakid din adda ti available. Iso ano addan, ibagam la kanya kadagos siya kunti mangitulod ije pwesto da. O sige, ngam next week ton siguro. Taado pa'y mo tiim muna ang nag-order ngamin. Kasta aya. Ala aramidom ading kaw. Madlaw ko ket lumatlatak metan deta chili oil mo. O niya rod manong. Sapay la kumatag tultuloy latang ado ti order. Nasaping mo ti umawawag. Hello, Nana. Hello, balasan kaw. Naimbag ta sinong batam ti awag kaw. At ka di available at chili oil mo ita. Ha? Mano ko maabatals, Nana? Uray 25 a bottles ko ma. Ilakok man ito'y tersinak, taado mo ti agdamag. O sige, Nana. Iyag ko intun madamdama. Sigay, agyaman ak balasan kaw. You're welcome, Nana Suping. Oh, si Kabo Gaya, Maita.
Itay kakadipay dit ha. Una na, nangag ko nga rin ti pa nagsarita yung kinido na iti cellphone. Ha? No sa anak ngagbidot, nag-order kayo kankwa na iti chili oil. Ay, won, balasang kaw. Ado nga minti agdamdamag ka. At dalakok iday, ngam saan moten anangyag ti pagalalaak. Ay nanana, no para kanya, nasaysaya at no iti sabali kayo agumatang. Anya? At da nga min tinagko na kanya, asaan ka no anaimas ti chili oil ni Donna? Saan lang aro din anaimas, nakangini na pa'y. Anya? Awan, ti maganan siya yung ijay nana. 120 ml lang, ngam nagnina. Kunam lamo no naimas kat saan kanumot? Iso ano siyak tida kayo, iti sabali laangan ti paggatangan nyo, naimas pa'y. Ay, unay kan mayta. Pudno man ti bagbagak nana. Donna's chili oil with love nga ipopos na iti Facebook. Ngam ha, nagtamnay kanumot. Kan saan kanu anabanglo? Anya lakit din aya. Nay, nadaman mo din nakasagana may deliver a chili oil, Donna. Ay, wan manong. Insaganak day itay. Order ni Nana Suping man. Imawag namin itay kat. 25 bottles ka no. Ilako na ka no, di tersena na. Kasta aya. Ay, ket siya kon ati mang itulod. Ay na siya kun manong. Kabalak mo tabagkatan day ta. Anya lakit din aya. Agi na nakakit din tanabambanog ka nagapoy ti trabaho. Sige, no day tati ko nang. Aywan kayam. Mangisagana ka man iti 15 bottles no makaawid ka. Taalaag iti pagtrabahwak intun bigat. Order iti katrabahwak kay. Wow! Just wow! Na, Mayat day tangar aramid manong. Itultuloy mo man ti agilako ka dagiti katrabahuam. Makapa-encourage mat. Tapaado ti agor order manong. Anya? Ay, nakaskas dao mo tunday tanga imbaga ni Mayta kada kayo, nana. Wan nga raw, jakman am mo iti day kaya babae. No apay akas jay ti bagbaganakan ka. Saan ka no anaimas ti chili oil mo ka? Ay kat, sana bali na. Tanaimasak kunak man latan. Anya lakit din ayan ni Mayta. No anuk nga taa. Amo mataw na jamay ta. Mo dito lugar tayo ang naglaing nga agdadaal. Kundakas ti apal na. Ay, anya lakit din kunak manan. No adda ti makita na pumimpin tas ti negosyo, wano biyag na. Kad saan na kabaulan ngartapan, ay dadaulan na. Ay, una yun. Imbes a makarit kumamag, tapno papintasan na ti biyag na. Ngam saan mag, taday talagdad dadaal ti amuna, ti salbag a babae. Bayan yun, nana. Tinapatag kat saan kung anuan. Agdadaulat ta ka di aging kat kayat na. Basta siyak, aramidak lang ti amok a pagsaya atak. Taadulat tamo ti agur order iti chili oil ko. Umado adon tupay. talaga amat na dyan Mayta. Hindi pa ilang katkasyahin ti ugali na. Nairuama ko na itikaskan kwa na. Kan maysa, saan lang ani Mayta tikas jay? Ado, di taglawlaw tinaglaing nga agdadaal iti padada a tao. Sa bagay matkid di ah. Anyaman ti aramidan dapang dadaal kanyak, sa anak a paabak kunak tumat. Bibiyang ko kumakan kwa na. Ay katuon ah. Bye-bye amlata no anyaman ti ibagbagana. Amo manong, dagiti kaskan kwa na, di na kailangang bigyan ng pansin. Ha? Distraction lang dagita iti panagnegosyo, iso never mind. Gayam mo ni Duna. Sana ya? Huh.
Ay, tata, apay ka di. Diyak ngamin maranranaan na lumabas dito tersina kay. Pakibagamtuman ken kuana mangyag dito iti chili oil alako na. Ha? Ay, tata. Mano battles ti bagakan ko na. Uray ba intay no ada available. Ta kasla kanayon mo tamay ibus ti chili oil na. Tata. Kanayon ang maibos. Ta kanayon mo nga da order kan ko na. Di mo liplipatan nga bagaking kuana ah. Tata. O anya, nalpas kay ka din ang nagsalita. Ha? Awan. Nalpasan maita. Mala, gumatang ka. Noon niya tigatangam. Ay natata, no siyak tida kayo, gumatang kayo laangan iti sa bali, saan aday jay adon. Ha? Apay anak ko nam dayta. Ado nga min ti mangibagbaga, asaan kano anaimas ti chili oil naket. Anya? Pudno ti bagbagak tata, patyanak ngamin tapno saan kayo mailawan gumatang. Anya? Gumatang kayo laangan iti sa bali tata, saan akin ni Dona ko naktumot. Agbabawi kayo nukwa. Ay, ti awanan ba ina babae? Ay, sobramat tinday di amay taa. Ay, bayamaw balasang kaw. Nakadkadlaw mga apal na ladayay. Ay, oo na yun amay ta. Jakmat an-anon. Ngam na apay akas taunay ti panangdadaal na kanyak. Di na tamang rugi iti negosyo na no kayat na. Dayta nga raod. Ay, nagalas at talaga ti ugali na di amay ta. Ta amin na makita na, adi na kabailan nga artapan, dadaulin na. Ay, takasaritak tuman lang. Ano maranaak? Ay, kasaritam ko na. Ay, sana nineng. Ang mga kindimay, no aggulo kayo laag no kwa. Ni tatamat. Saan mat? Ngam depende ka riti garaw dagit hibulbulong. Ha? No makaungatak agad makaamuditan. Anya lakit din aya. Kasgaya talaga ti ugali na tayo di amay ta. Idi pa'y laeng. Mapunuan aklakan kwa na. Ay talaga at tutupak ti salbag a babae. Tutupam. Tapno saan nga agram ti kasjay ng ugali na. Agasam man. Ta saan nga gaya mo iji ayan ni Nana Suping tinapanan ng dadadaulan kanyak. Ura iji ayan ni Tata Malyong. Anya? Wan, napanamuting bagbaga ijay, asaan ka no ana si chili oil ko? Katimbagam kumaa, adibale, tanaimasak ko ng kuma. Taibagak to no maranaak. Agpurpuro ko na talaga ti darak kan kwa na. Agtaltal na aklang, takunak nga agpakpakumbabaak lata. Made. Made talaga. Ika, may tipagnakman ako naktumag. Ay wala, nasing patakmot iti panagkunak. Agtaltal na ak. Ngam adomad gaya man ti tattao ana pa na nang ibagbagan iti sa napudno. Paiman day di amay ta. Ay, nakaragrag sakak man ita manong Ben. Ne. Tapay. Ada nga min tinagorder iti chili oil. 3 cases ka no, mapan iji bambang. Bambang? One, iji Nueva Vizcaya. Nesus, naganda yun. Uwin gayam. Ay, kat manungay a battle si Jay 3 cases. Kat 76 adi. Kat adda pa'y tinagorder iti 2 cases a katrabahwak. Kan sa bali pa'y dagiti tinagorder iti sagten kan 20 bottles. Pau! Sus! Mayat Mayat. Itultuloy mo rin tating ko. Ay, wan manong, ipanaknak ko man kini Mayta, nga oray kasano ti panang dadadaan na iti chili oil ko, kat paado ti gumatgatang. Ay, kawun Bagan anom ngamin aya ni Mayta.
Nako na nga rod ni Dominga itay kanyak, nga oray kano iti tersena ni Auntie na abilen, kat kasya madlaang tinapan na imbagbaga. Anya? Ay, naglokon Mayta. Ay na, Mayta talaga. Addan to man ti aldaw na dayjay. Hello, friendship. Nakaawag ka. Ada ka ka di tambalayo ita. One friend, madam ati pa naglutok iti chili oil. Apay ka di. Umay ka dito'y balayin ton malam. Alas 3 kas jay. Anong ganap? Birthday ni tatang ko. Isungal damot basit pagsasangwan tayo. Ah, kastaya. Wana. Umayak apag iso amalpas da iti araramidak. Awang gayam. Agala kan tuman iti chili oil. Oray saan mo nga ikarga iti bottles. Ikargamlatan iti basit na container. O sige. Noted, bading. See you later. Oh, come on, Mayta. Sa anak nagbidot, ani Mayta ti masabat ko. Oh, Donna, si Kamat Gayam. Wan, tsak nga rod. Nagapamay, napan ka man dita tersena, nagdadahal iti tattao. Kas kanyak, di pa nang dadadahal mo kanyak, adi? Ha? Saan ka man maging didingawan ti amom? Kaya't mong samot agpinadas ta. Awan mo ti madingar aramidakan ka saan aya. Anya aya ti parikot mo iti chili oil ko. Ibagaman. Nagar-aramid ka matistoryam. Adaya mo. Na, tas sumungbat ka pa ilaang? Ti kanain mo amapan ibagbaga iti tattao. Saan anaimas ti chili oil ko? Iso saan da agumatang kanyakon? Saan aya? Ha? Day ti man. Anay! Ipunas taman di taropa. Tapno maraman na. Gusto ko mamatan na. Ay, nagsaniti mata. Day tati rombang kan ka. Saan asyak ti pagpadasam Ta saan ka nga anuan? Ay, pangasi, gusto ko man. Napgasan ti mata. Maminsan pa'y, Mayta. Maminsan pa'y. Container laang mo dayta imat mo. Awan mo nagyan na chili oil. Awan. Impunas-punas ko rupa ni Mayta. Kapag isumad namin alasabat ko itay paumayak dito eh. Oh. What? Ay, nagapgasan nga yun. Nagapgas at talaga Makapabwisit mo't kami ti ugali nan kat. Gapot agtaltal na aboswan naman. Ay na, nagapgasan nga tirupa na dahil dyan babae. Chili oil ko naman. Husto, tapno agnaka. Saan aray tamang dadadao iti tattao ti mapanar-aramidan? Langag ko iti karoba. At tataulan na lang tinegosyo ni Olivia, a ginger tea. Anya? Kastaya? Husto tapno no mapunwan mo't ni Olivia, layamot ti ipunas na itirupa na. Barang isunto ti pagnakman na. Ay, una yun day tarupang Mayta. Nalablabaga mo taon. Naramanam lang araw ti chili oil ni Dona adina oras. Awan nga rod, nana. Aging gaitang kat nagapgas ti rupak. Agok ukis paikit din na. Ha, day tati maganab mo iti aramid mo. Salbag ka. Gusto ko mamatan, anana. Anya, I-promise ko iti bagik ngagbalbaliw akon.
Mayta, saan nga ibagbagalaeng, nudi kat ar-aramidon. Saan nga agpatinggalaeng iti saaw, mawatam. Nana, Agnakam ka nga minon. Damag ko nga oray ni Olivia, ka napamuka no imbagbaga iti tattaaw, asaan anadalos ti ginger te alako na. Ha? Nauy-uyong ni Olivia, ngam ni Dona, iso ano siyak ti sika, sardeng among daytar aramidom. ha? Amangan no jay tumlaya ti ipunas da di tarupaw. Si Kamanan? Pangaasim, sa anak alumaban. Awan kayak Anya? Pangaasim ko ma, kaimimbag laang tirupak a pinunasam iti chili oil. Wendo na, naimas gayam ti chili oil mo. Ibabawi kung dagiti nalpas ng imbagbagak iti. Ay, sa anak amaal-ala iti lamlam yung mayta. Sarda nga mo ti panang dadadaal mo kanyak no di mo kahit nga ulitak man ang tinaramid ko kan ka. Ay saan, pangaasim ko ma. Nagnakam akon. Ikarik asaanan ang maulit pa'y. Ken aklunak nga apal ko laday jay ken ka. Iso apang nga asim ko ma. Huston. Anya? Umay talang arutan mga nito Jollibee. Ay talatamot cellphone mo. Ti as-asikaswam. Ha? Ay, Juan. Agorder kalata iti imakan. Siyak ti makaam mo. Kitkithag man na ti sigod nga agor-order kanyak iti chili oil. Agpanpanayon manan ngamin iti order na. Ay, sana ola talaga ako nakmanlatan. Talaga, saan na malaptan ti panaglatak ti chili oil mo Aywan Uray mangurat-urat ni Mayta amang dadadaol itinagan ko. Umad adulat tamot ti Mayt nga agorder. Bayaan mo na dyan, Mayta. Aywan aglako aklat ta. Anyaman dagiti mang mangagko sa uti tao. Aramatan kid di akari tapno itutuloy latta. Lakit di, awan ti tattawa mapaspasaktan. Anya lakit din ayan. Oy, Mare, congrats! Naimbag ka pa ito nagsweldo kan ni beloved Meta? Ay, sa kakit di mo't mare. Basit laang mo't. Umdas nga igatang iti asin kan bugkoong. Oh, better than nothing. Iso nga itultuloy malata, ti pa nagre-reels mo. Tapno agtultuloy mo ti pa nagsweldom, iso ka pa'y. Wan nga rod mare. Iso na lang, ta nagrigat ti agaramid iti content no maminsan. Oho, si kakit di man. Nagmayatupay dagiti content mo. Urayan niya't ipopos mo, katadalat ta views mo. Gaputa adu ti followers mo. Sapay la ko mga rod tamanay nayunan pa'y mare. Tapno at adamot nga umado ti views, ti kada upload ko iti reels. Naimbag pa'y nga rod kin ni Mariana. Tanapadasan nan tinagsweldo iti reels na. Wen nga rod. Uray siya ka tumapalakmat kan ko, ana. Iso nga itultuloy ko latamat ti agpopos iti reels ko iti Facebook. Ay, huwag mawalan ng pag-asa kung nada nga ron. Sa bagay, husto ka iti day nga imbagam. Iso asi ka, itultuloy mo latamat ti panag-reels mo, mare. Malay mo, after a few months, mapadasa mo ti agsweldo iti dollars. Wen mare, itultuloy ko at talaga sa anak amapukawan itinamnama. Oh, well and good, kumare. Nasaya at tanagranata mare. Apay mare, Saludsudan ka la kuma, nupod no tinadamag ko. nga anya?
nagsweldo ka kano iti reels mo? Ha? Aywan. Ngambasit laang. Tabasit pa'y laang mati followers ko. Iso abasit madlaang ti views ko ah. Kasta ka di, kumare. Hay, naimbag ka pa ka nakasweldo kan. Makitkitak mo dagiti reels mo, kumare. Itultuloy mo lata ah. Ayun, mare, ituloy ko talaga. Bareng mapadasak tuman mo ti agsweldo, kasken ka. Mabisina kon Minda. Kunak lakit din ang nakaluto kan. Ah? Ay, kwa, mabiit lang ang lakay. Ina ko nagluto. Anya? Alaunan ngam agluto ka pa ilaang. Anyat inararamid mo ya. Uray siya, mabisinak matan. Saan anak kaluto ni nanang? Gaputa day ta nagar-aramid iti video nga i-reels na tinar-aramid na. Anya? Hay, da kayo nga agama. Di yung man dilla-dillawan ti pa nagre-reels ko. Tano agsweldo akto. Awan sa bali ang mairanod no saan ada kayo. Anya lakit din aya. Nagadulkot nga ibagbagam nito Minda. Kagat agluton tanay. Nabisin kamain. Naimbagpagang ka. Takuray saan ka amangan iti mano abulan. Saan mo amarit na tibisin mo. Kaputa naglukmag ka. Anya! Anya lakit di mo ito Minda. Unay na. Naglataw ka lang aro din na nagluto. Sakit ka stipay anak sa'yo. Ado aririm, di kalat amangan-amangan. Ay, unay na ya. Natang lang arodang tisidan. Nakset pa'y. Anya laki di mo tan. Ay, ultimo sabaw. Nakapabgan. Anya ka mo tan. Mangan kalataman, no di mo kaya tinluto. Inka mang sapul iti panganam, salbag ka kide. Anya. Ay namindaya. Kasano ngamin amabantayam kan matimplam iti husto ti lutlutwam. No day tamot la silpon mo ti mulmulagatam. Kabayatan ti panaglutom. Nagaduka manan nga bagbagam. Agri-reelsak nga raod. Anya ayang amin ti bibiyang mo. Kat kayat ko nga rod mati agpost nga agpost. Tapno makasweldo ak akaskin ni Ana. Anya lakit din aya. Ana, ilakuan man iti dua biskwit. Kan may sa akok. Jay batit lang abuti ha. Mabisina ka talagan. Ha? Ay, mabisin ka. Apay, saan ang nagluto ayan ni Minda? Nagluto na gamay na. Awan ganas ko amangan. Anya? Nabambano ka naggapoy di bangkag. Sumangpetak, saan pa nakaluto? Nagladaw lang aro ng nagluto. Naksit pa'y. Kas kada nakap-apgad ti sabaw na. Ay, oo na yan. Ala, mabait lang talak tigat-gatangam. Oh, adoy. Ay na, agyaman na ha. Imbagla pa madpuditibisin. Masurunak ka talaga kay ni Minda. Dayay tumo lang amin agri-reels ti ko kwa nansa. Wala na. Iso nga awanan ti oras na agasikaso yung balay mi. Kapiti panagri-reels na. Ay, oo na yan. Ay, bagbagama ti asawam. Saan mo't ama iparit ti agri-reels ka? Ngam saan da kay kumaaliwayan nga ilutuan ah. Anya lakit din aya. Ay na! Sumang-sungod ka pa ilaham. Agkat katawa ka matambading. Uray akla na bisina na nagdangag iti apa na kitagasawa. Agasawa? Asinong agasawa? Ah, daanton kan Mindaan, nagpigsating iwat da, mang mga gigi kalsada. Anya? Taapay ka no? Saan ka no namasangsango ni Minda dagluto? Kanagasikaso iti balay da, gapo iti pa nagre-reels na. What?
Nabisbisinan ka no nila kay na nagapoy dya bangkag. Sumangpet ka no kat saan pa yan nakaluto. Ay, una yan, Aminda. Jak manamoy ti daya ako marita. Uray ko mga grills Ngam una-una ko mamadlata di aga si kaso iya balay da. At titi basit akik, pansit kan salad nana. Ay na, agyaman ak unay Nagluto ka ita Apay, birthday ay Saan nana? Nagluto ak lang iti basit damot basit katasti reels. Kasta ay talaga mot Ala, itultuloy mo tapno agtultuloy mo't kagswil-swildo ka. Una na, uray sa gabasit. Isuka pa nga igatang iti asin kan bugoong. Aywan amom ti baset no maurnong adaw. Agyaman akmanan iti inyag mo amakan Awan anyaman na nana. Anya lakit din Sayon to isublidag iti container Mabuybuyak man dagiti reels mo, Minda. Kasta nana, ay nakat agyaman Sapay la ko mga rod, ta iti kabitan panawin kat makasweldo ak metan. Wan kas laki ni Ana, kitam kat nagsweldo manan. Iso Katuan, imay nagpadigoy ti salad kan pansit idi kalman. Anya? Anya metan na babae. Saan pa'y anangiranod mo? Ha? Siyak tulamot ti makasweldo. Ultimo na day babae. Naghimot mo tanday nga Kunam lano kalatakan vlogger ti awanan baeng. Aniya? Isolaang ti kumarik nga into lang na ti kinaimot na. Anya lakit din. Nalabas talaga ti kinaimot na daya babae. Imot talaga, imot. Anya, asino man daytan? Dayjay man nga kunam lano iso ti kalatakan vlogger. Kaano nagalas mo dagiti content na. Apay, kasta man ti bagbagam king kuana. Apay, adabasol na king ka. Ay na, basta. Nagimot daya babae. Ay na, siyak tula ti agsweldo iti reels ko Talaga asaan makaraman daya babae. Taro pa na. Anya, ay unay kan. Sapay lakuma, tamahak ti account na. Tapno mang rugi manin iti reels na. Salbag talaga. Diyak mo na niya dito kay bagbagam. Ika man lang aglutong. Saan ka asao dita? Makaringrang. Ay na mare, nagsakit matgayam tinagam ni Mindagan ka. Ha? Kaapay? Awan mo ti basol ko kan kuana Nasakit ka no tinagam na kaputa saan mo pinadiguan, iti na minsan ngaldaw. Anya? Gapula ang iti dayjay nasakit tinakam na kanya? Katuan, amo matanda ya Minda. Uray ba si Tabana, kat big deal kan kuana. Anya? Ay una yan dayjay Aminda. Saan ko nga inikan basit mat namin dyan lotok idi na minsan. Kat ikaktumot dun sa maruno ko Kato na pa na imbagbaga iti kaaruba. Nagalas ka no ti ugalim. Imot ka kano. Into lang mo kano ti kinaimot mo. Ay ti salbag. Ay anya lakit din Aminda. Ngambay amo na. No iso tinapan na imbagbaga. Adalatan ka dagiti karuba no patsyanda ni Minda. Ay na, agri-reels kayo manan nga glablabananang. Ay, pumanaw ka man dito'y, sika, kulasa.
Di nakpakibibyangan iti panagre-reels ko. Salbag ka kiti. Anya, kasanumat ngamin. Mano nga oras yun ditan nga aglablaba. Di kay matlamalmalpasan. Hay, imama ka talaga, man nakibiyang. Saan ka man nakibiyang, nanang? Ngam, saan kayo pa'y nakaluto iti pangaldawan tayo? Sumangpot tumanan ni tatang, agungot tumanan Hay, nagpadaan nyo talaga nga agama. Di da kayon tagluto, no di kay makauray. Anya lakit din, aya. Ay, unay na ito kastuyabiyag. Oh, apay manan, aya. Di ka man nagdamdamag akasta. Anyat oras yung saan ka pa alakaluto? Anya ka batan? Dahil tuma ngamin agri-reels tar aramidam. Ay na Anton, makasweldo ak tulaang iti panagre-reels ko. Ultimum talaga. Imbes at tulungan nak, paayin nakmat, gapo iti panagsasaom. Nagatulaki din amo. Idi pa ang good nga imbagam dayta. Tawanan di naglabas nga maging gayta. Awan pa na swildom di ta reels. Anya? O na inti kasta biyag ko na manan. Tunggal agawid na tahawa na bisain. Awan pa'y makan. Aguray pa iti manunga oras. Sa nakset kas kada nakap-apgad manan ti sabaw na. Ha? No di ka makauray, saan kan amang mangan? Anya lakit din, aya. Apay kumare, tunggal lumabas sa kikiparangan nyo. Mangag ko di pa nag-apay yung kinilakay mo. Kat, bibiyang mo nga'y kuma. Anya? Ay, nagtangsitan. Awan bibiyang mo kunakmanan. Kanayon kumat ngamin amangag at iba nagre-reels mo, ti pag-uungtan nila kay mo. Saan ka kano magaluto iti gusto nga oras? Ano naman ngayon? Na- Ha? Dandani akmutan agsweldo iti reels. Iso huyo kay to amin. Ha? Agraman jay kumarem imot. What? Iso ano kanayon mo amangag ti panagapapamikin nila kay ko. It's none of your business. No? Anya kalakit din, aya. Si kamot gayam ko mariminda. Kumusta ngay? Nagsweldo ka din iti reels mo? Dandanin apay aya. Ha? Uray agsweldo Saan ka mairanod iti kaanuman? Nagimot ka? Di ka pa'y nangiranod iti sweldom? Anya? Padigwam ti daduma ak aruba. Ngam siya, saan? Anya lakit din aya. Ay na mare, basit lang nga banag dayjay. Isukit din di pagsaksakitan tinakam mo. Ay unay kamatang. Ay basta, nagalas ti ugalim. Nagimot ka? No siyak tumad ti agsweldo. Awan apulos ti maramanam ko naktumag. Anya lakit din aya. Uwan ka na warod. Numakaswildon to. Bukudan na kanaw. Ultimo tayo kano amin. Saan tayo kano mairanod? Kat anya ngay ngarod nga na. Saan tayo mo't apilitin amang iranod no di na kayat? Anya lakit din aya. Ay won O na yan di amin da. Kaslaubing ti pa nagpampanunot na. Oray basit abanag kat ano ti dakas ngay bagbagana. Bayan yun nana. No iso ti pagragsakan na apay kiting. Kanayon na nga ibaga, nagalas ka no ti ugalim. Imot ka kano. Nga miso mo tinagalas ti ugali na. Da kayo tinang ibagay ti day tanana O na yan aya. Katuan mo, ure man no idanon mo kan ko anatapod no mag.
Alam amin akawas mo anak ko. Agawid dalagan ijayan ni lulam ija lugar mi. Ha? Ay, kayat ko day tatang. Hala, paspasa mga rugtag ka raw ah. Tawan pa'y ninanang mo. Lapan siguro man nag-video iti reels na. San pa'y nakaluto? Kan saan pa'y nakalaba? Saanan ang malagto ti kabalyo di lalabaan na. Wan nga ron tatang. Jay tumat ag video der anamiden na. Nga uray saan pa'y anakaluto. Nakainaw, kan nakalaba. Ala, di ka madanagan anak ko. Taijay ayan ni lulam kasanakas jay. Maasikaso na kaanaimbag ni lulam. Ala, darasin tagunay. What's the matter? Abay nga'y nagsangsangit ka, kumare. Anyat na basamagan ka? Ay, mare, awanda kiti agamak. Pinanawanda ka. Anya? Nagawitan ni di lugar danton. Inala dami na kamusda. Ay! Atay taminda. Gapo, hindi ka re-release mo, ah. Saan mo ida ang maasikaso? Naku naman magsweldo ka, ultimo mi, asaan na mairanod? Oh, anya ngay ita. Ultimo piso adulin. Awan pa'y nasweldo. Ngam, ay, pinanawandagan dagiti agamam. Saan mat nga minadakas? Wano may parity pa na grills? Iso na lang, ah. Tauna ang kumamat ang si kasuan ti anak mo, kan ti asawam. Oh, anya nga ita, ha? Mare. Ay, sos! Ay! Awan latam mo! Yan kaminda. I don't know what to say. I don't know what to do. Anya lagi dinaya. Ha? Anya ngayon, Mare. Pimanawan na giti agamam, gabuta saan mo idama si kaso. Ay na mare, pangaasim man, tapautangan na. Uray umdas lang ang apagpasahik amang surot kadakwada. Anya? Kat kunak man yung nagsweldo kan iti reels mo ako nam. Nakunam pa hindi kanyak. Ano makasweldo ka? Kat saan nakapulos ang mairanod? Anya lakit din aya. Si kakit dimot, kun kunaklaan day je mare. Alamat tan Ay na, pasensya kan kumare. Ngamawan maipautang ko kan ka. Ita nga awan dagiti agamam, ipabay sa amon ti agreels taawanan ti ilutwam kan ilabaam. Nya lakit din aya. Anya? Si kaman pa ti asawa pinanawan da. Gapoy ti karirils mo. Saan mo't gawin ang maipari ti agreels? Lakit di unaan ti pamilya nga si kaswan. Anya nga ita? Di ka pa'y nakasweldo ngam nagtalaw dan. Ay, una yun, minda. Isimpa man nga minda pa nagpampanunot mo. Ay, balosong to mga men. Nga lakit din aya. Chín luôn, ý là sợi út có, rồi xài vàng của mình cũng có luôn.
Review lại cái đang làm bài gì? Hả? Đang làm ông hay bà? Vô ông gì bà? Cái gì? Ông cái đêm gì? Rồi phải nói đúng cái nội dung vô, anh coi Nói vậy sao review nói? review lại kể lại là câu chuyện nó cười như nào hôm nay. Sao nói? Anh bắt vậy. Chịu luôn không? Vậy thua. Đọc đây, kể nội dung đây. Sẽ biết được. Sao không biết? Mình nào mình phải hiểu chứ. Không. Mày có cần kể từng tập Teen Magic Bayan không? Kể khúc nào nó ấy luôn không? Em kể khúc nào mà Duy Bồ nó cười không? Là một năm nhớ rồi anh nhớ khúc nào nó cười, khúc nào nó buồn luôn á chứ. Ôi nói nó tin rằng một năm mà cái audio đó nghe đi nghe lại chơi cả 100 lần á, không dưới 100 đâu. Nghe lại. Nói đi em. Chứ nói gì đâu, phản loạn luôn á. Không, tôi hỏi trường hàng có hàng mấy thằng trẻ nó quen hay cái tối 19 hàng triệu nếu là nó đẹp trai. Cáp màn hình lại, cáp màn hình lại, không bao có chung gì. Nếu đẹp trai rồi tôi nghĩ. Ủa thì Tú nó quen 18 thì sao? Hả? Hả? Sao em cấm nó quen 18? Em mới suy nghĩ em đã quen ở đâu. Ủa có anh thì quen mấy đứa nhỏ tuổi nữa sao bà? Ủa tại sao? Ý là Tức là trao đổi đồng giá thôi. Em á là em còn cần là nó đẹp trai, còn Tú nó cần đẹp trai hơn 18 tuổi là được. Nó có cần đẹp gái đâu mà. Không chừng cần đâu. Không, đâu cần thôi. Tự nhiên kệ người ta, cần không kệ người ta. Em là phải có điều kiện, còn Tú có yêu cầu người ta có điều kiện gì đâu. Đúng, Yêu cầu 18. Thì em cũng quen mấy đứa nó 18 chứ nhiều rồi. Em có những tiêu chí đẹp hay không nữa. Đúng. Như vết đây luôn là hôm bữa thằng cu mình nó nhận tiền bên bông hết trơn. À, Nó những hợp đồng mà pháp luật là nhận tiền bên bông hết. Khánh gì cũng vậy. Nói đi em, mấy phút rồi? 3 phút rồi. 5 phút. Quay mấy sổ linh tinh cắt ra chia. Má $5,000 của tôi. Má thì chị Nhi xui vãi luôn. Đúng là con gái giống như con gái nó xui. Tự nhiên thừa. Nhưng mà nó sự thật. Phục quá. Vừa về hôm đó vừa hỏi cái em có bị cái nào không Tú? Giờ nó hỏi anh Khánh bị vậy. Đi còn mà em tối sáng mai vừa mở mắt dậy ổng cho rồi á. Thấy rồi nhé em. Ở ngoài thì khác, ở miền Tây ngủ sớm. Ở ngoài là nó kiểu nó chang nước mình nó vậy. biển cái kiểu rồi đúng không? Y chang mình ấy. Nó bị cô lập quá. Không biết ở đâu có cái gì đi chơi trong thành phố. Không, ý là mấy quán ăn mà tối. Quán ăn thôi chứ trung tâm thương mại thì gì đâu có đâu. Làm gì có tuyến thương mại người đi. Nghĩ là hiểu không? Nó sẽ có quán ăn thôi. Nếu mà đi ngoài nghỉ dưỡng tầm tuần thì ok. Còn ở thì nó quen trong đây rồi. Đi ai rồi đi thương mại làm gì? Đi thị trấn mà, thị trấn thì chủ yếu ăn uống thôi. Ăn qua ở đó thì không ăn được. Đưa cái mic cho nó không nói một câu nào hết. Thế này sao mà cầm vô video được? Ba biết ba buồn đó. Rồi lúc đó thằng uống ăn được ổng rồi ghiền. Ăn được cái đường gà không? Giờ làm không được. Thằng Trung nó còn không được một cái đường gà luôn. Ông nói dễ lên lắm, từ từ calm down. Em lên thì làm cái khác. Thật ra bây giờ em lên em cũng đâu có ngắn gà đâu, gì em nhát nè, Trung cứ từ từ thôi. Vô cho em. Vô nói anh Khánh. Qua nhiều xuồng anh.